Osim što nas na to obavezuje Ustav, čelnici grada mišljenja su da je obaveza svih nas da čuvamo ćirilično pismo i svoju tradiciju koja je postojala do Drugog svjetskog rata, kada su, kažu, i natpisi na nemačkim radnjama bili na ćirilici i nemačkom jeziku. Ćirilica je zvanično pismo države Srbije i zvanično pismo Novog Sada. Ja mislim da je sasvim logično da Mađari koji su državljani Republike Srbije, koji se školuju u sistemu Republike Srbije besplatno, na račun svih poreskih obveznika države Srbije, znaju i srpski jezik, ali bi trebalo da znaju ćirilicu, kao što bi bilo logično da ja živim u Mađarskoj, da znam mađarski jezik i da znam latinicu. Ne vidim ništa sporno u tome, a ne postoji država u svetu koja zakonski bolje i više štiti prava nacionalnih manjina nego što je to Srbija. Zamenica pokrajinskog ombudsmana za zaštitu prava manjina Eva Vukašinović kaže da je činjenica da je po Ustavu u službenoj upotrebi srpski jezik i ćirilično pismo, ali da je zakonima regulisana ravnopravna upotreba pisama na jezicima manjina. Tako da ako toliko revnosno poštujemo Ustav i ćiriličko pismo koje jeste po Ustavu, pismo u službenoj upotrebi, onda ćemo morati i poštovati statut grada Novog Sada i zakone, imajući u vidu da u Novom Sadu pored srpskog jezika u službenoj upotrebi i slovački jezik i rusinski jezik i mađarski jezik i njihova pisma. Kao i svim pitanjima, pa i ovom mišljenja građana su različita. Pa slažem se da treba negovati ćirilično pismo kao pismo Srbije i srpskog naroda, ali mislim da se pomalo preteruje u Novom Sadu, ne samo zbog natpisa na autobusima, nego i na kulturnom centru. Tako i treba, upravo tako i treba, mi smo u Srbiji. Mislim da je to okej, meni je u principu svejedno. U gradskom saobraćajnom preduzeću kažu da i displeji na ćirilici ništa ne koštaju i najavljuju elektronsku naplatu karata, ali i obaveštenja, čime bi možda i priča o pismu bila potisnuta u neki drugi plan.